आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi पाव पाजरी अहानबद मरुओइबा पाव केंद्रगी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर नुमित हुमनीगी खोंगचत्ता जिरीबामदा ngasi थुंगलगनी कक्सिंग जिला की मफम खरदा अफ्रीकन स्वाइन फीवर संदोरकलब्रा हाइबगी सिंगनबा लेरे बिहार विधानसभा मिखल की अहानबा तांका की भोट ngasi अयुक पुंग 13 तगी थादनबा हौख्रे अयुक पुंग 13 फावबदा भोट थादबगी सांग सादा 19.35 यौखी अमसुंग जाति की सही बंदे मातरम सही चाम यांखई सुरक्पगी सही अमसुम जथगदब थौरम हयेंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हौदोकलगनी केंद्र की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर नुमित हुमनी की खोंगचत्ता जिरीबामदा ngasi थुंगलगनी मांगना जिरीबामदा लेरिंगैदा सरकारना पाइखलिबा तोंगान तोंगानबा स्कीमसिंग अमसुंग प्रोजेक्टसिंग यंगसिंगनी मंत्री न जिला दुगी डेप्यूटी कमिश्नर एसपी याउन ऑफिशियल सिंग उनदुना मिफम पांगथोकनी मंत्री की खोंगचत असिगी मतंगदा अखोगी जिरीबाम पाउमीदगी पाउदम अमा केंद्र सरकार की यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती सावित्री ठाकुर नुमित हुमनी की जिरीबाम खोंगचत ngasi सिलचर एयरपोर्ट तकी जिरीबाम थुंगलरगनी MOS मिनिस्टर न जिरीबाम थुंगलरब मतुंगदा ngasi नुमिदांग वरम डिप्यूटी कमिश्नर की ऑफिस की कॉन्फ्रेंस हॉल दा डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर सिंह अमदी अतई मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंग लोनना डिस्ट्रिक्ट असिदा पाइखलिबा सरकार की थबक थरम कया की मतंगदा रिव्यू मीटिंग अमसु पांगथोकनबग सेम सारी हाइरिबा रिव्यू मीटिंग असिदा डिस्ट्रिक्ट असिगी DLO सिंगना सरुक यानबसु डिप्यूटी कमिश्नर की चेरोल अमना फोंदोकले आकाशवाणी इम्फाल की पाव की दमक जिरीबामदगी ngathem बिसजित कक्सिंग जिला की मफम खरदा अफ्रीकन स्वाइन फीवर संदोरकलब्रा हाइबगी सिंगनबा लेरे कक्सिंग जिला की डेप्यूटी कमिश्नर रोहित आनंद थोकपा चेरोल अमना हाई अफ्रीकन स्वाइन फीवर असि लौनगनबा अमसुंग थुना संदोकनबा ओइबना लेना असिन नारबा ओक्सिंग निंगथीजना सेनाद्रबदी मखाताना संदोरकपा याबना खुदकी ओइबा सेक्शन थोरांगसिंग लोखटपगी तंगाई फदबा लै चेरोल अदुना हाई ओकी अरेम अखाकसिंग मियामगी हक्सेलदा सोक्तनबा मफम चान हुंदोकदबनी लेना असिना नारे हाइना सिंगनबा ओक्सिंग कैथेलदे योंदनबा होनगदबनी ओक योलिबा दुकान सिंगना सैनिटेशन अमसुंग वेस्ट मैनेजमेंट की सना कांगलोन सिंग ngang चटकदबनी हाइरिबा सेक्शन थोरांग असि खुदक्तगी चटनबगा लोइनना राज्य की वेटनरी विभागना लाइसर असि लाक्सिनबा होनरिबा सिदा मतेंग पांगपिनबा खंगलकली हिरम असिगी मतंगदा अखोइगी कक्सिंग पाउमीदगी पाउदम डिस्ट्रिक्ट वेटनरी डिपार्टमेंट कक्सिंगना ओक असिबा पोस्टमार्टम तौदुना सैंपल लौरगा गुवाहाटी की नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी दा अक्टोबर 19 दा थाखरे अदुबु ngasi फावगी ओइनदी रिजल्ट लाक्तरी हौजिक फावगी ओइनदी कक्सिंग बाजार दसु ओक योनबा दुकान सिंग महौसागुम थोंग हांगनरी मसिगी मतंग दा कक्सिंग बाजार की सुपरमार्केट दा ओक योलिबा दुकानदार अमन असुमना फोंदोकलकली हौजिक सी टेस्टपुरी थाग्रेको अरु सब कंफर्म ओइदे कक्सिंग योरदी ओक चावे खदि हल्ले हादगदि मानद्रेबा मदुम इरांग अम लेरेमिना मयाम से थुदोंना मी पाइनिगाइसु ओइदे ओक सी हम चावे कोयोंना हौजि पाउन कैसु तौ जाउद्रेबा ओक चागा नारे दु तौरे हाबे कंप्लीट लाक्सि हौजि पाउन योरदी अगस्पान इम्फाल की पावगिदमक कक्सिंग सुपरमार्केट तकी नोंगाइथेम बाबेसोर अमरोमदा राज्य की वेटनरी अमसुंग एनिमल हस्बेंडरी सर्विसेस न सिंदुना क्लासिकल स्वाइन फीवर अमसुंग अफ्रीकन स्वाइन फीवर की मतंगदा ओक लोइरिबा सिंग स्टेक होल्डर सिंग वेटनरियन सिंगना लेना असि करम नंगाक्थोकनी अमसुंग सेक्शन थोरांग लोखटकदगी हाइबगी मतंगदा नोंमगी ओइबा अवेयरनेस प्रोग्राम अमंगरांग पांगथोखरे सिक्योरिटी की अकनबा सेक्शन थोरांग लोइनना बिहार विधानसभा मिखल की अहनबा तांका की भोट ngasi अयुक पुंग 13 तगी थादनबा हौख्रे अयुक पुंग 13 फावबदा भोट थादबगी सांग सादा 19.35 यौखी तांकक असिदा जिला 19 की विधानसभा केंद्र सामा 19 दा भोट थादनरी नुंगथिल पुंग 3 फावबा भोट थादनगनी अदुमैनमक विधानसभा केंद्र खरददी सिक्योरिटी की येंगलगा नुंगथिल पुंग 5 फावबदंग भोट थादनगनी तांकक असिदा भोटर कोटी 3,59,900 मिरेब 1,413 की मराइबक लेपकनी मिरेब सिंग असिगी मनुंगदा नुपी मिरेब 119 अमसुंग ट्रांसजेंडर अमा याउरी तांकक असिदा NDA की ओइना JDU ना ख्वाइदगी मसिंग यामना सीट 53 BJP ना सीट 94 दा LJP रामबिलास ना सीट 13 दा अमसुंग राष्ट्रीय लोक मोर्चा ना सीट 2 दा मिरेब थागतली महागठबंधन की ओइना RJD ना ख्वाइदगी मसिंग यामना मिरेब 72 कांग्रेस ना 13 अमसुंग CPI ML ना मिरेब 13 थादोकली तांकक असिदा नौना सेमखिबा राजनीति दल जन सूरज पार्टी ना मिरेब 138 थागतली तांकासिदा मिरेब ओइरिबसिंग मनुंगदा महागठबंधन की मुख्यमंत्री की मिरेब ओइरिबा RJD लुसिंगबा तेजस्वी यादव BJP लुसिंगबा अमसुंग उप मुख्यमंत्री समराज चौधरी नसिंगबा याउरी
Marag sida Bihar Vidhan Sabha Mikhal gi anisuba tangka ki vote khombagi thabak su kham thengna kalle NDA gi oina Pradhan Mantri Narendra Modi, Griha Mantri Amit Shah, Ngaksel Mantri Rajnath Singh ngasi tongan-tongan ba mafam singda pangthokpa Mikhal gi rally singda saruk yagani. Mahagat Bandhan gi oina Mukhya Mantri gi mirep oiriba RJ Delu Singba Tejaswi Prasad Yadav ngasi Mikhal gi rally 19 da saruk yagani. Nongso Bengal da Special Intensive Revision pangthoknaba Election Commission of India gi mihut singrang Raija du da thungkhre. Commission gi Senior Deputy Election Commissioner Gyanesh Bharati na luchingba mihurkangbu aduna Nongso Bengal, Alipur Dwar, Cooch Behar, Jalpaiguri amadi Darjeeling Jilla da satuna Intensive Revision gi thabak paikhatkani. Jilla sing asigi official singa commission gi mihut singa mifam kaya amasu pangthokani hairi. Nongso Bengal gi Chief Election Officer Manoj Agarwal amasung mahakaloina ba official singsu commission gi thabak tharum singda saruk yagani hairi. Tabiriba paw se Akashbani Imphal dagini. Jatigi sai bande mataram sahi samayangkai surakpagi sahi ama chumna chathagadaba thauram hayeng Pradhan Mantri Narendra Modi na hudok Kendra gi Culture Mantraloy na sinduna hudokpagi thauram asi New Delhi da pangthokani. Thauram asi mathang sahi gi November 3 fawba sahi ama chumna lebak sinba thungna chathagani. Pradhan Mantri Narendra Modi na lebak asi gi cooperative kilamda Amul amasung IFCO na malem thaki cooperative sing sangdamnabada ahanba amasung anisuba mana phanglakpada nungaiba phongdokre. Social media da thagalakpa waralamada Sri Modi na hai leiba asigi cooperative sector asi yamna mangjil thana chawkhalakli amasung masina miyoi kya gi punsida ahongba purakpa ngamle. Sarkar na lam asida lakadoriba sahi singda hena chawkhanaba tongan ba thorang kya paikhatli haina Sri Modi na phongdokhi. Bharat Navy na Kochi gi naval base na ngasi Iksak Jahaz Commission tawgani. Thauramadu da naval staff ki makok Admiral Dinesh K. Tripathi saruk yagani. Ngaksel Mantraloy gi pawmatung ina Iksak Jahaz asina Bharat Navy gi hydrographic survey tawbangambagi sakti hengat halagani. Pawadun hai Jahaz sabagi lamda leba asina maromdom lepsaba hengalakliba asigi khudam Iksak Jahaz na oire. Vessel asina hithangpham amasung navigational channel singi hydrographic survey sapchana tawbangamnaba sembani. Madudagi phanglakpa data singna samudrada soengam thoktana navigation tawnaba amasung leiba asigi maritime safety framework hena mapangal kanhanbada mateng oiragani. Uttar Pradesh ki Mirzapur da leiba Chuna railway station manakta railgari na takpadagi miyoi taruk leikhidre miyoi kharana sokle. Thaudok adu ngarang lai khurumba chatpa miyoi taruk na railway track ama lanthoklingaida Kalwa Howrah mail train na thombadagi thokhibani. Mukhya Mantri Yogi Adityanath amasung MP Anupriya Patel na leikhidaba singi mafamda awaba phongdokpa loinana soklaba miyoi sing ningthina yangsinaba district official singda pautak pikre. Uttarakhand gi awangba Badrinath ki saruk singda ngarang nong amadi untabadagi Chamoli amasung Rudraprayag jila singda sabagi chang hanthare. Badrinath ta haukiba leibak pokpa numita parapna untakhi. Ngarang numidang wairamsu Badrinath ki mafam kyada nong amasung untakhi. Himachal Pradesh ki awangba singdol singda haukiba pung 12 da untare loinana raija dugi mafam kyada su parapna nong chure. Lamkoiba singi lamthungpham oiriba Kinnaur jila gi Silkulda saurakna inchi anirom thana untakhi. Mafam adugi miyamna phongdorpagi matung inna untarakliba sina sem thaba miyoi singda kanaba piragani hairi. Simla gi Meteorological Center gi scientist Sandeep Sharma na hai lakliba numit inida Samba, Kangra, Kulu, Kinnaur amasung Lahore Spiti jila singda parapna untaraba yai. Pradhan Mantri Narendra Modi na Women's World Cup Cricket ki champion oikraba Bharat team okpagi thauram ama Lok Kalyan Mark ta leiba mahaki yumda ngarang pangthokre. Thauram aduda Sri Modi na nupi gi cricket team bu makhoina mai paglakpada nungaiba phongdokhi. Pradhan Mantri na sanaroi singda Fit India gi paujel akhanana nupi macha singi oina lebak sinba thongbada sandoknaba khanghanki. Aroibada maroiba paw amuk hana Kendra gi Women and Child Development Raja Mantri Savitri Thakur numit humni gi khongchatta jiribamda ngasi thunglagani. Kaksing jila gi mafam kharada African swine fever sandoraklabra haibagi singnaba leire. Bihar Vidhan Sabha Mikhal gi ahanba tangka gi vote ngasi ayuk pung 3 tagi thadanaba haukhre. Ayuk pung 13 fawbada vote thadabagi sangsa da 19.3 yauki. Amasung Jatigi isai bande mataram sahi samayangkai surakpagi sahi ama chumna sathagadaba thauram hayeng Pradhan Mantri Narendra Modi na haudoklagani. Pauloy jare.